Bon, mbocha benoa, betke solo mwandambo. Ben vingu yidi tet kimia mbote. Yake tet sukawa na boile betawa. Evet men solo la betawa. Ben vingu yidi tet kimia mbote. Bon, betke solo kana na ndinga bet mosia na Kikongo. Muzabe simenga na wa mbote mais bon, de façon betke solo na ndinga bet na Kikongo. Pose qui m'est bien. Bon, fait solo no tête mwandamba. Muni nani muni pongi. Mfumya beno na kacha fédération à Congo, membre permanent du Conseil fédéral Congo, partisan de l'Afrique ou du monde des solutions, on peut le dire comme ça. Hein? On peut le dire comme ça. Bon, voilà. Je sais que nous avons un beauté. Betke nakati ya Ndwengoso ya bantwenya ba Congo. Ndwengoso ya bantwenya ba Congo. Bon, binza que bantwen mingi butamaka peut-être na bazane 1980 na katia banto tia bakongo mingi butamana bazane 1980 1982 peut-être ba kaka na ba 97 hein? Donc bazab v kimpa ya bakongo d'une manière générale kimpa ya bakongo. Et vous voyez que Ming naba mekula nakatia banto china mais mut bazaba kaka ni mu Dahomey na mu Ivoire ba buklango so matura Albert alias Sassou Nguesso Deni kaka nyan kaka bazaba. Bon naba ba ke penser que ba tun ke bana zuli ya maza hein imbet ke bukla ba mboshi benen boki ba kuyu ba iki ba ke penser que bantu nyonso na ke bantu abeto hein pake bantu abeto be neta bake mingi na kati ya bantu abeto na kati ya mpangala bwenzanya adi le kumu même ti na kati ya luango kuna pake vrai mingi kuna mingi tubaki Kongo hein bake tubaki Kongo ba Bancha Pompidou, hein, Mindele Antime Imbi, Bagabokla Bafalancé, Kuza Kotisbak Nakachukunango, so Mathieu Albert, Moutben Gebokla ka Sassou Nguesso Deni, Tatiane ke Moutia Côte d'Ivoire, Mamiane ke Dahomey. Bon, Bentalak en 2003, Namantoile a Benyostou, hein, Yann Messa la séance à réintégration, Y'a citoyenneté à Yandi, na Côte d'Ivoire. Yann me loit pas me lotisan kimpu na ba clon à Caen hein ba metu même que yann ke mfu muntoto kuna ba bokla ka nanon na ba na clon à Caen ya que dignitaire traditionnel donc yin ntem ke diave garier ba bokla Emmanuel Yoka hein yann kufuaka yann pe ba kuna yann pe Mvumbi na Bénin, il y a un salaire réintégration. Basissa Mukanda signé par Thomas Boni Yahi, il vanda ka président ya bola Dahomey, donc il y a Bénin. Il y a un peu réintégration. Nakati ya banto chabao na Bénin, il y a citoyenneté ya bao. Donc bagnos mental ba obenga Théophile, mental ba mutinan ke luatak, ya ke ba bancha betve. Donc ba ke kuna vuna meno, Kongo ya mosi ya Kintwadi ya Mayuya. Muke na kuzonza mingi wani na bantwenya ba Congo. Ina pa muke na s'adresser. Voilà pourquoi mu mezo kusala nzonzola ina ndingi ya Betmosi na Kikongo. Hein, na ndingi ya Betmosi. Donc bantin ke banti ya Betve. Ba ke venazola na beto, beti yamba banda banto tia beto. Banka ke beto ntang ba kuza tul ba kuna na ba 3 vagues d'immigration française. Hein? Ya ba Nkuizulu vandaka tatu Babantina katika na Mbanzi Afrique de l'Ouest hein mbiti club Ndingari Bawara
hein kuza code na kati ya banto ya Bakongo 1922 vague ya Ntete non 1906 vague ya Ntete 1922 vague ya Zole tango bavani kwa ntu 1921 1922 tawani kwa ntunga nzile machine inba kuza mwangisa na Nsukunu inba me mwangisa na Nsukunu na kati ya Lutumunu ya Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Et puis dernière vague ya Nkuizuli Aba ya tatu vandaka 1943 nikuna vanda na mutu babokla Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Ni yanba kuza kotis kuna. Si bien talaka même dans tamba que c'est la constitution ya quartier ba Congo, hein? Si bien talben en tangi antama. Ba veni bokla ka boile ya Luango, boile ya Liberté, na boile ba Dahomey, hein? Ba bokla quartier Dahomey. Ba intubaza kimpaya et bitmet subaya bambalming. Donc la constitution ya ba Congo, si bien tal même ya vandaka Luango. Mais Luango vanani banani. Ba Mukuzi Ngwaka, ba Mungali, ba Mfilu, nyos wana kati ya Kimvuk mosi. Hein? Quartier Luango. Donc il va naka ya ba mfumu ntoto ba Congo ba inmekia kuzwa ntoto. Quartier Liberté ba ke tu ba vanaka ba Corbeau. Ba Corbeau benza ba mboshi même manis ba losi le port. Maintenant et puis ya vanana ba Dahomey. Quartier Dahomey. Tileria et quartier Dahomey que tu kuna côté que même na qui m'a ba bokla ka case de Gaulle ya ba. Donc quartier Dahomey vanaka bantu ici ya Nzenza ina ba mindele kuna baka na ba boile bandingari inba nataka na kati ya bantoto ya Bakongo bana taba kuna mutini ba sentinelle ya ba mindele samna iki samti si ben ke bancha boile nve hein ben ke bancha boile nve ben ko isko na kati ya bantoto belen ku fo abeno ben ke vana kia de banchi nve parce que makandi ben ke kunve parce que ben ke be bancha ntotina ben salbi fu ya imbi ban salulu ban diatulu Belen Saliao. Ben me bakula. Donc, quartier Dahomey na, ni ba vani zungdilaka, ba mindele, ba français antime imbi. Donc, baka misiku, ya ba français, et ni baka quiz na kati ya ba quartier Liberté, na ba quartier Dahomey, ku fwa bet kuna, ku sala betimbi. Yin baka bakula ba kaunga. Ba kaunga meno ba me kona infiltré ba ou, na kati ya ba nakacha ba makandi ya beto ba bembe ba me kona infiltré bao ba lari ba me kona infiltré ba vili ba me kona infiltré bao ba kaunga na ba ke zonza na bandingi ya beto. Vous me comprendre et bien tu penser que yin ke ba banti ya beto ti kanisa tin ke ba banti ya beto tin ke ba banti ya beto ni ba ke kuna même na kati na ntange hein na kati ya nyadi na kati ya bwenza na kati ya lekumu ni ba ke vanda toujours kuna na manimi ya bamboshi na manimi ya Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis Ivoiro Dahomey ni baki toujours soutenu ben tal ba bansati mabiala ina yake ba kaunga c'est-à-dire que si ben kwenda 3e 4e génération bakatukaka na Afrique ya mbande ya kune ba munari baki ya kukangama banchi na quelque soit ba ne sobo jamais baki zungudila baki vutkila Vame kuzaba kilben mukaunga kaka ni yene meko fo bada ka champanga la. Vous comprenez? Ina vanda kilau. Vame ku kochi ben kuna na manimo mwana ya papa Ezai. Ni kunbe tuza tubil ba Kongo ti ben basik na kacha ba mabundu samu ndandu wa beno na kacha mabundu ikeleve. Kaka bidilu, manyongo, bampasi ya muti na muti. Ben bakula. Donc, bakaungaina yake ba ennemi numéro 1 ya ba Congo. Ba Congo ni banani, ba mfumu ntoto. Hein? Ba Congo ni ba yin katika na Congo dia ntote la, ba yin kia kusimba ba ntoto nyons tukuna. Vous comprenez? Donc, betni da salver ba erreur d'analyse ni de jugement, na ku penser te batin ke bantia beto. Ben metala, ben me vana ba kuna. Avancement ni wapina nsobolo yinme me baka na bao ni wapina ndandu ben me kuzwa ni wapina si ben tala ba condition ya luzingwa beno na kacha bantochina ni wapina ben kena kudiaka bidilu ikeleve ben ngana bisalu ikeleve
Benga na l'hôpital ikelve. Benga na balikole ikelve. Na ben bantwenya mukana nzonzole yake mingi na bantwenya bakongo bakonge macheleka na mpangala bwenza nyadi lekumu na luango nikunu mukana kusalaki yao na ndingi ya betmosi sambeno bakula mbote mbote belen kulkuna bental bakunu chabeno batache beno wap mutin bakana kusalana kudikisi bena kacha bantotina tupuini bakana kacha kuvan kintwadi na babancha isi ya nzenza bamboshi na bancha zulina depuis bake kuna na kubulilaka bamboshi maboko na babani bao wapu bubote kelve batacha benike na kufuila nsatu mingi mekufwa kuna bakacha ba retraité bene si benike kufwa kaka ni kuna na kacha bampasi donc ya betne na salve ni kuna na kuzona bet bantwenya na ben bantwenya ba leki ya beti yake na ba 17 ans 18 ans 19 ans ba 14 ans même ben ne sale l'école kuna na la fin ngeke vanga chômeur nzili ya kubasiki kelve na ba bantina sambake ba banti ya bet ve bimvwami ya beto businya beto inbaka na kuyiba na bantoto nyonso baka na kunataya u na babwale ya baku na Afrique de l'Ouest nikunu baka na kutungaka nikunu baka na kunatula ba investissement nikunu baka na kusala ba compagnie yin mwan ndambu imebikana nini baka na kutunga ba yin baka na unasuma ba inzo na mputu babanya bao kina mputu donc bene salave une buzoba na bene kubakuluti bene tatamana na kuvana babantina betme sali insi Fédération ya Congo ni insi baka buklaka bantoto bene baka bantoto ya bwenza ya mpangala ya lekumu ya nyadi ya luango bankokwa beto mingi na beno pe bantwenya bayaya beno bakunucha beno bangwanka za beno metul kinyem ya bau min betu na zonda 62 000 familles 62 000 familles metul kinyem ya bau nakati ya metul kinyem ya bau nakati ya metul kinyem ya bau na nakati ya babimya nakati ya bimya bakongo 62 000 familles 62 000 familles metu kinyema bao metu bative imeni mutin balarige tubaka iwiri na kuvandi na babantina na kukabulia ka bantoto ya betu na bao samba me kalminaka bimvwami ya betu bimvwami na bankake betu bikila betu inumfumu nzambi ya mpungu semwaka bantoto ya betu bame kalmina yao. On comprend. Ba me kalmina yao. Bisal keka ke banya bao. Bintala maze mungwa bati bukla la mer ba mvuli kwa ba popo. Me sal mumbung ya bambisi. Ba insi mingi na ntoti mutin ba zonza économie ya ba nyoske bana développer basé kaka na kusala la pêche kana kutegisa mbisi ya la mer mbisi ya mazi ya mungwa. Donc imaginez ba milliards quoi bantin mesala na kati ya bantoto ya beto na mbisi ya beto na mazi ya mungwa ya beto besamna iki ba mosina ba wara munga buklaba ba wara mais salver même moi ba industrie inike sabu yidika moi ba sardine moi malata ya sardine na kati ya bantoto ya beto samu ba mesali yawe samu batula bantia bao na kusalila économie nyonso tout ya maze mungwa samba investir nyonso na kati ya bwale bao na ba Bénin na ba Côte d'Ivoire na ba Mali et tout ça là et tout. Mais on comprend. Donc mambia yake mambia nene ba kunutsa betu mingi zaba yao me ba manga na kukota na kubasis makedika samba bani kuna kubakaka mwabi nkoso ya mampa moi, you know, bake zonza moi di nkeni muti ya marke ya moi bapata il ma moshi fani kuna pesa ba na muyibi bake kuna salaka na muyiba kuna salaka na mbonga betu na mbonga bimbo ya betu ben bakula donc ben bakula
mbote façon mko na kutugila ka façon bete na kutugila mambi ya beto ya Fédération ya Congo mambi ya beto na banto cha beto yake na kulomba bantwenya kubakula chi Fédération ya Congo yake insi ya bakongo inke pesa bweso na bantwenya beto na kuzwa bisalu inke pesa bweso na bamami ya beto baku van pe namba bisali obao possibilité na que ça que ba une que ça laver beto salnet moi ba services sociaux une que ça dit ba façon nantang yantama ku vutula mutindu façon nantang yantama betani betvanda kuna ba famille que moi mingi ba services sociaux et ya luyalu que kuipesa moi ba makayabu moi ba mungwa moi l'huile na kusalisi pa makanda ina babana bake bana kufuta bao kuzwa mwa kima ngonda nyonso ba trimestre nyonso tu kupesa bweso benotal na bwenza na mpangala na nyadi na lekumu na luango bantwenyina sibit me bingisa ba mbosi nyonso tu bit me bingisa bancha zurtu ina kuza kota kacha bantocha bit kuza kalmi bantocha bit me bingisa ba nyonso tu ni bantonya beto ke bakba bisalo nyonso tu ina. Mais le comprendre, ni bantuenya beto. Muke kwen baka ke ban kutunga. Samuti, ngeke mucha ntoto, ngeke mucha mpangala. Fonge sadisa bampanga mpangala. Betike pesinge ki salu na responsabilité. Bantuenya beto nyoske banku sala. Benmetala. Il metke bingis mambo simtu na bantocha beto ni bantuenya bental bantuenya beto na kacha mpangala. Moi ba jeune beto disait à partir à ba 15 ba 16 ans ou ba enke na ba 15 ans, que banco sala, il mettait beaucoup là, stage, vacances. N'allez rentable avant là. Mais que vous tout là. Donc, chômage que va enlever Nabantonia Mpangala. Nabantonia Buenza. Nabantonia Lekumu. Nabantonia Luango. Nabantonia Nyadi. Donc, bétonions de Bantonia, que banco sala. Il n'y a pas banco sala. Ah, il y a aussi un banco. Il me souviens, moi, Thomas Bilangue, na moi Kenchange, na moi Babanenge. Bain pour salama mbungu mbonge ke salange bankuna suma moi vie en moté ya que faire tourner l'économie informelle. Donc moi l'usine jamputu. Ben metala parce que bet na beto wana mputa wa même si tu vas na passe bet kara faso mais bet que mon que ve moi pat kumi moi pat tanu no kusuma ki diatulu bet que mon que ve moi pat kumu moi pat tanu moi nkama. Donc sous moi qui soulou, ngeme tulpe qui soulou angé na kacha ki diatulu, ngeke monkeve moi sukari angé na kutape mbon kilage angé na boale mputo. Metala ni système ina betke sos kuvutu na kacha boala. Kutunga ntocha beto kungengisi yao. Kungengisi ntocha beto. Beno talba milliard iko ba moshi mekuzwa. Il m'a mekuzo wun beno o mbong ya ba génération future, o pilier nyons tout. Na kati ya maposha bao wo bubi hey wapi yao est-ce que baka tubadia kia baka tubadia yave bamvulu tan meluta baka kuizla bentuze na ba formule la élection o ya ba dialogue ya que renouvellement ya contrat ya ba kaunga ya banti ya isi ya nzenza na kati ya bantocha beto ya que vanda renouvellement. Bamvulu tan meluta ba me cuisine beno au élection renouvellement yimenke manisa cyclina mpase ben me banediaka bamvulu tan meluta ba me vutkili dia beno kakni faso ina ben metala. Donc Fédération Congo yake insi ya beto ni kun metka na kukubika bantwenya beto betke kota betke nwaneno ben mkuwa parce que baou ben di miao bakan di mvoko baskina banto tebet kak fasoina yake van muzingo yake mambia ntoto ki diluli ya bao ni banto tebet kote ba kuza kotala ntotina bake kudia bake kunwa bake bina ntotina kina kupesa bao nyonso mafuta nyosi ni banto teba Kongo kote bimvwama ki yaku muke tumil même façon ya kufuluka
yake ya kufuna bimvwa maki ya kufuna. Donc idilu le bani banto chabeto ngeme kuishi na kibendi na mafuta ya nyoske kuna yenge na kupesange luzingi ya mote engemeza ke banchi nke ya kuzua mafuta ya nyosina kena bom yange menge pense ngeke basiki dia nan banto tina non ngelen basiki ve ngeke kon sumba matuza ngeke kon baka ba batke nwani nge sam nge men ka kuna kokoko kongditadi ni mutindi na maintenant ba banti ya kuzua mafuta ndosi mafuta nyosi fo banwana bao bake tsamuna mengi abeto ntango nyonso bental bas opération moye baraba me kusala ba metsonika ngweso mature Albert ba mbosi nyonso me tulu binyeme bao na système ya ba ya communication bake filisa ba banya bao ba bantke kuna ba nzonzo le ba ba bimwaki nsangia bao mingi me kote même na kati ya diaspora ba commencer bokil ba mosi bobo ba activiste na kulalisa ba banya ba Congo pongi système nina na kufunir benko oh ni bantin ke vanna zulu nyos veke talampasi oh ni bambos nyos dve ke na kutalampasi mele ye ntangi ke kumaka na kufa ba Congo na kukabulu busina ba ke na kati na muncha bao ntangi kumaka ba ke fo ba Congo balen quiz na kuibaki ben pa baki ya kukangama na manimi ya mvulusi ya bao baki bokula ngwebso mature Albert ba mbosi nyostu e ba mesala ke ba kaunga mutindu ban satima biala na kilau ya mpambambia ntumi ba nyoske na kati ba munari bake vun beno benge kuna manimi ya bao mwa pat kumi mwa sardine mwa dimpa mwa kwanga na kuvun beno oben van sui abet ke yidika me ben ke na kubakulave mingi na beno ke na kuzola ke na kukatuka na kitezo ina mutini bete tuba na lumputu yake envoûtement drapeau ya beni ya vert jaune rouge na yake drapeau ya menga imi ya beni na bete tubula meme beno ti ni mindeli ya Pompidou sonika ya ubeti basaben babizizi Kongo ya Kintwadi ya mosi ya kika Kongo ya luvunu ina bimvwami ya beto kena maboke ba mboshi bene si bene fungule noa ba me flis beno ba mbulmili ya bao ke kufa minambali ai betke na tin ba matuza ya kukuba na matuzi na betke na nsacha beno bantonya beto bet vanen Kintwadi bet salen ensemble et les betke salen ensemble betke sala armée ya beto ya bantwenya ya kukuba e na kati ya armée na bet nyoso bet ke pes beno minduka kukuba bet nyoso na terrain mun moske ba na terrain na ku diriger bas opérations na bampanga kaka parce que benzate le salut ya beto len ka trouver na ba mindele ya boile ya Europa to na boile ya Michael Jackson parce que bat nyoso na ke na kati ya Kintwadi na kutalisa bakongo mpasi na kubika ngwebso mature Albert alias Asungeso Denis tatamanaka na bakabi mvwame ya beto na kupesaka na bau samu mwanda ndwinke bikana ndami nke bikana bamboske kabula na kati ya manyongi yange na munu bidili yange na munu bidili batata ya beto ba mame ya beto venez comprendre. Donc j'espère que ben me bakoul bien, na ben bantonya beto, mais ce que message me loute bien. Donc il y a que membre muzingu. Libération ni libération, na ba terre d'occupation. Bantonya beto qui est occupé. Betlen de vendre ne ve. Ba ino ya kukangama sui. Bika ba ino ku occupé. Bantonya beto tatamana na kudiata beto bilum nyonso. Vous allez comprendre. Donc, position Yamounou, l'un ne changeait jamais dans Mantoile Bantina parce que Bantina, l'un ne changeait jamais parce que Babazak, Bakanakatia Bantotoina,
ina mafuta banyoske kuna balen basikunve na kubasi kuna yake vanka kufwa bau yake vanka minduki yake van mambi ya kutsamunu menga ya ba pain me kuiza occuper bantoti ya ba mfumu ntoto bin pain betke bukaka ba ayant droit ben bantonya beto zola vanda déjà na 18 ans ngeke jana kisali mbote ya 21 ans ngekumundia mfumu ya compagnie ungeme fungula compagnie ya ngemosi la système ya fédération Congo betke tubaka mutin bete tubaka kutunga ni natunga ni lugwa wanu ya mona ina mfumu nzambi ya mpungu mekwisku vutula na kati ya dikandi ya yandi bantu ina injilikaka na bantoche yandi ya longo. Donc baba kena nkwikuli ya bao nongwekse machuna Albert Nzambi ya bao bake na sala kimini ya bao na bambulumbulu ya bao kimini ya bao na baminduki ya bao menon ngeke kuna kaka na kuna yaulaka ngeke na kubakula avec mitanchi ya beto ni bao bankadia mpembe ya beto ni bao bainike nataka bidilu na kati ya beto ni bao bainike nataka kukuamusa ya mutina mutindu ni bao bainike kuza unata mfuilulu ni bao bainike kuza unata bidilu na kati ya beto ni bao ben mbakula. Donc, peuple Congo. Betke en face, il y a des extrémistes. En face, il y a des extrémistes. En face, il y a des djihadistes. En face, il y a des terroristes. Il y a que l'ombaka. Peuple, il n'a que déterminé. Na kunwanisa. Bantin ki na kunataka ka imbi. Bile ne van kuna. Ba mvula. Makumi tano nabao belen vankul ba mvula bale na kusoba ve bandiatulu bansalulu bitezo maindu yabao bale na kusoba ve bantin ke bibulu balutil même bibulu na ntimya imbi na bamdiatule bao muyibi kakni bao kufo bampang kakni bao kukalmin babime bampangi kakni bao imbi kakni bao bazaka kufwa baketa lave mbwetete yin metelama na kacha mwana mukongo mbwetete ketelama na kacha mwana mukongo bako masesosa kulbuzisa mbwetete yina bako masesosa kutul ba poison ni kuna kinkenya bao melutila na kacha kinkenya mutindi ya nenya mutindi na iki ngeke kusala funge kubaka position ferme. Parce que il y a que détermination, il y a que autodétermination, il y a que l'ombaka bantu nyonso, dikanda nyonso, mukuyu kenanganda. Bansalulu ya mukuyu, ben nyonso ben metala. Mutinu mukuyu ke opereke. Mutinu mukuyu kena ko opereke. Mutinu mukuyu kena kusalaka na kati ya bantoti ya beto. Ngeke sosidia kaiki wape kifuanani yini mulenda kubasisa yina abunu tetengetala bene tumna muno wape kifuanani yini mulenda basisa yina abunu ngetala. Non, il faut être solo là. Ça mon membre ben kena kubakulave mambo ya fédération ka kanaleria ka bitu kena kutala bantonya betu na ba TikTok partout ba kana kusonza ka fédération bantonya ba Congo kena kata ba futilité ngikital ba metu la drapeau version rune na ba leur na bilumbia ka yezo la banaka ka drapeau ya fédération ya que force ya que existence ya betu ba Congo ba bantine mesala plan. Ba mes sonic plan ya bana ku manis beto ba maison ça si ba me ku fois 25 000 si ba me pesa appréciation passable si ba me fois 75 000 appréciation assez bien si ba me ku fois 200 000 appréciation bien si ba me ku fois 300 400 500 000 ya ba Congo appréciation très bien
Si ba me kufwa 600 000 appréciation excellent. Ba me sonika l'opération Moebara. Ngwepso matura be. Mutube mukula station yeso deni mais tout là kinye moyani. Mikani kikuna yake nangana. Ba me tuba si ben filisa ba Congo. Si ben filisa 75 000 na exil, c'est-à-dire que na bola ici yanze na bingisi ba na banto tebao. Passable. Si ben filisa 250 000. Mais pas que fils bena faso. Na kuskubul matuza, kutul boma, mpasi bidilu, kondo le misalo, kukwamisa. Yin ke sal que ben kimba ntoto, bake ku kotis ba mbulumbule ba ku violer ba tata, ba mama, ba mbanya bete ba kent, banya bete ba bakala. Ku zenga ba intini ke buta ba mbomi mboto, kutul ba poison na kati ya maza. Ni façon bake na kimisa ba Congo mingi na kati ya bantocha ba. Donc si ben me kimisa 250 000, appréciation bien. Si vous me qui ça 300 000 n'a pas tout à Congo. Appréciation très bien. Maintenant si vous me qui ça 500 600 000 Congo n'a pas tout à appréciation excellent. Bah mais sonika na mukandi ba. Opération Moebara. Ben que tala bet banzonzolo, ben ko na YouTube, ben so ça opération Moebara 1, opération Moebara 2, ben que tala bizizi bet salaka. Mikanda bet basa ba preuve bas évidence. Là-bas. Dans la dernière minute, ba me kwen baka Kagame, ba me kwen pes ba Rwanda, ba ntoti ya ba Congo. Mais wa ba ntoti baka na ubaka, baka na tela ba ntoti ya Bwenza. Ba ntoti ya munu ya presse mika ya pongi ya Masangi. Kote ba kundaka bankaki ya beto. Ponke nani? Ponke mutekula mayen mapinda. Ponke mutekula malong manzaba. Ponke mutekula mbaintika. Vous le comprendre. Donc, yin ba mfumu ntoto ba yenu vandaka na bibanda ya bankosi na kubumba bantoto. Mponke ntino. Mucha kuzwa bantoto. Yin bankaki yangia kuzabana na kati ya bantoto nyosu nga kati ya bantoto kuni nyosu ya kati ya babembe. Betine nindimeve, munu mwanya mubembe. Mule nindimeve. Que quand tu es ici en Zenza, ben me kuza vunana na kati ya kidimbe bamboshi, bak bantoto ya beto, pesi na bakagame. Si ba me bakenge ntoto yena ngudie to udikilanga, la terre et la mer nourricière, iki dia ke biganange. Ba yi bakong nyos me kimna na ba ici en Zenza me kwembut babana. Ba yi kina kulanda ave mambe ya fédération, baban mezima na bantoto. Et nukuna ben me bungana. Singe me ziman ba repère nge me bungana. Mais fédération au Congo me ku vutu la ba repère. Vous le comprendre? Ntoto yena ngudie to udikilanga. Bat nyos kia kukanga mana ntoto ya bao. Balen bak nge ba bim nyos tu. Mais kansi ngelen bigve ntoto yange. Munu mukumbia munu baka kukundi au na kati ya bantoto ya la Bwenza. Kote ba kunda mukumbi ya munu, mulen bikve. Kote ba kia kuzik tat ya munu, mulen bikve. Kote ba kia kuzik mam ya munu, mulen bikve. Kote ba kia kuzik bankak ya munu, mulen bikve. Kote mfumzambi ya mpunguza tul bankak ya munu, makandi ya munu, mulen bikve. Donc, nzonzo ya munu ya hii, ngeta mino ba mboshi na banche ba. Ah, message ya imbi. Ah, message ya la haine. Samu, betkina kutuba makedika, ina ngena munu kena kutala ni kimona meso kasi mingi kena kumanga sam mingi na baumpe me kukanga maka na babinzambi ya bau franc-maçonnerie Rose Croix yin ke nyoso kisadidi ya bamboshi to ya banche esi ya zulu muke zola bamboshi ve muke yina bat nyostu ya zulu kuna samba ke babanche ya bet ve me sam na ikidia kama me kuzini ba samba kena kinkeni na kati ya beto ba me kufwa ba bebe ba me kufwa ba tati ya beto ba me tula ba inti na kati ya nzutu ya mwanya kento sam mwanya kento butve ba me violer ba banya beto ba Congo sam na kutula ba bivumu ina ngwepso naturel Albert Boklaka la marque de la bête. Alors donc munu muketa tamna kinkenya munda banchina
fédération konkota betke djusuba betke tsaka ba intu aba betke tsamun mengi aba betke kombola ni mutindu yina mwanya mukongo nyonso fo an kota na kati ya kitezwina ni kitezo ba bukulaka kitezo ba inge nwani na bwala ba inge nwani na bantoto yake ni mutindi na kele yake kinkenive na tamna beto betke bukula ya la colère saine kaka ni mfumu nzambi ampungu ke utiliser que yao. Donc bantunya bakongo nzonzole meva na beno na bantunya bakongo nyostu na mpangala bwenza nyadile kumulwango bantunya bakongo yina mebutama na baishi ya nzenza ben ngesinge mukongo tubila mwanenge diambi ya federation yake diambi ya mvukulu ya beto na bantocha beto république yake expression franc-maçonnique yake connecté yake kintwadi na la république ya ngudi nili ya ba France et ba français république ya ba français mekubwa il m'a la 5e république baki kanga yao na kati ya lutumunu ya premier nombre mètre 11 na kati ya bunkoki ya bakongo samni bankoki ya beto ya mpangala pesaka nsusu na de Gaulle samna kusimba 5e république mais yina beto metelam na kimpeve na kona baka kimfumu ya kimpeve ya nsusu yina république mekubwa ikuna meneta la première république mere ba okaya kumwangana mpasi république mere ba ba yudario ya luvunu mebaka yao mebaka lutumunu ya yao mpasi ba yudario ni bayina yibaka mutimba ke tuba identité ya bete bakongo na kutuba tini bava na dikani ya mfumu nzambi ya mpungu ko mfumu nzambi ya mpungu pesa baba ntoto nyonso me peleko si mfumu nzambi ya mpungu pesa baba ntoto samna ikibaka na kufuaka babantu ya Gaza samna kusoskwa kukalmil bantocha bawe mfumu nzambi ya mpungu pesa bantoto na bakongo na bandombe mutimba ke tubaka bandombe ke ba propriétaire foncier ya ntoto samuti kisika ngeke kwenda bandombe mindeli ya imbi kena kumbanisa bandombe samna kukalmina bimvwami ambao bantocha bao mekansi munu pongi nzambi mpungu metelmis munu na kati ya ngolo na lutumuni ya bankoke ya beto na kunwani na bandombe nyonso e bakongo en particulier nyonso mebanda na kati ya ntoto ya lulendo yina mfumu nzambi ya mpungu kuzatula lutambia yani na ngi mbaki bukula bantoto ya fédération ya Congo kuna yina beti kuna lomputu na centre névralgique ya l'humanité yina beti bukula kaka fédération ya Congo. Donc singeke mu Congo ndike na menga ya mukongo ya macheleka ya mukaunga ve mukaunga ni bantu ya isi ya nzenza bandingari bawara bainme kuza kota na katoto matoto beto bainme kumame kuza baka mbungu nyonso bainike bukla beto Congo zoba mukongo nani kwensal mbungu na bola bawara jamais betme bokil bawa na kata jambo meta fédération Congo tibet salen kintwadi be ba me répondre ve ba me pese ve mvutu ba mfumu ya baya bawara ina ina okula la es bet contacter bao ba mekanzi la samba zaba makedika yai e bake na boma ya makedika ina bet kena kubasisaka samna kuvumbula peuple ya beto mutindu le grand géant yin kena kulalaka mais mingi mevumuka ngoli yin kena kupesa beto ni wapina mekatuka kote na mfumu nzambi ya ntete na bankaka beto peuple ya beto 60 000 je dis bien 60 000 familles metuliki nyema metuba pongi telama birangi telama tikaya zinga ya ntete telama mama Olga telama kwen ben kwena kunwani na beto ben kwena kuzonza na nkumbu ya beto beno kwiza na kwiza sadisa beto tangu peuple ke tulaki nyemo ke pesa kangolo yake lusaku munu yakele lusaku munu yakele ngolo ya kimpeve ya ba famille 60 000 na kati yange wapi kima lina kuningisa nge kima mosi lina kuningisa munu ve kima mosi lina kutengusa munu ve samuti muzaba na kimpeve mfumu nzambi ya mpungu kena munu mpeve mpungi mekuma mpeve pongi kena kati ya kitezo ya kimpeve kima mosi lina kupesa uonga ve na kunwanina bantoto beto simba ngwebso betke foyandi na miniti ina na mutindi ya imbi ba mboshi betke fobao na mutindi ya imbi ni faso ina yakele
samba me kusala imbi na babantu ya beto mutindu te tubaka faut kusambusa bao kusambusa ya mukongo beno zaba misiku ya mikongo kele zole na kati ya musiku ya bakongo misiku ya ngudi kele zole ina mekufua bafona na kufua yandi tangu bake kufua yandi bake baka bimvwama ya yandi bake kabula ya na bisika enzole kisika ya ntete bake pesa na dikande ya yandi mosi sa muti na nena vana na tata mama ngwankazi babana bibusi bampangi ina ke bikana na kusalisa dikande ya bimvwama yani kisika ya zole bake pesa na dikanda ya muntu ina yani mekufua ina bake bukulaka kusambwisa ya makedika ya mfumu nzambi ya mpungu ina kembote ve ina kembote na kati ya musiku ya bakongo ya zole ya ngudi ya keleti ina meku yiba fona kuvanda mubola kisadi ya muntu ina meku yiba babima bamboshi ina meku za kuyiba bimvwama ya beto fona kuvanda bisadi ya beto bana ya bisadi ya beto petke tubila tumna ba kombo la lupango sukula ba kabine sala mutindu ya bake kusala yao bamboshi ina meku fo bakongo beto fona fo bao beno meku fo bakongo kaka na kusadi na nzalulu ya bao na mayindu ya bao na nzonzolo ya bao beto fona kufo bao mpe yakana kutuba ti baina nyosu keva naka na zulu bao nyosu kena manima ya mfumu ya bao ngweso matura Albert na ntangu bake kusala ti oh bakele na beno kintwali kasi na mpipa na kati ya makanda ya bao batata ya bao keluengisaka bao ke ngele na kusadila mukongo ve bakongo ke bamputu babola ya beto beto na kuyiba bao kutula bana kati ya mpasi kumanisa bimvwama ya bao losilo po kumanisa bao losilo po kutula bivumu na bana ya bao kusala sombro ya kwenda kwela bao mekansika na kutula mbane ya bamboshi ya muke bukala bao bana ya matete bakento na mebuta na bamboshi ben mebuta bana ya matete bakala ya bakongo na mebuta na bakento ya bamboshi ben mebuta matete bana ya matete ke vana kati ya federation ya Congo vesamba ke vana ba traite bake vanda ba infiltré betke bingisa bao na kati ya bantoto ya bakongo yake ni mutindu ina betke yidika ntoto ya bakongo ine mefona ba Congo mutindu tatanza metuba kutunga ninatunga na luwawa lunya yandi ya mona na kungengisa ntoto ina inza ya mvima ke kutema ke kuyufula ntoto ina kele ya kote ntoto ina kele ya federation ya Congo ina yani mosi mfumu ya bantu mfumu nzambi ya mpungu me kutunga ni mutindu na batata lo maya ike mambu ya nene mwanizola kusolo na bantuenya ya beto bantuenya kubakula ya ike jambu ya ngudi inza ya mvimba kena kuningana ya bainza mutinu baketu ba bazalions kena kubuje baina beto mutinu nzami punguza luengisa jambu ya federation ya Congo nzami punguza bakati inza ya mvimba kena kusoba mingi kena kusoba kasi ba Congo fana kubaka kibende ya bao kisika ya bao ina bake kuzangama na kuvutula buzitu na kati ya bao me yao yezo lokatuka kote kaka na bana ya bakongo ba ina mpeve mekuza kuzangmusa mekunata na zulu yani mekulakisa tala mutindu federation ke kukuma kasi beno fanda kunwana beno fanda kunwana tala mutindu faso federation konge kukuma si beno kunwana ve yake vanda bampasi bidilu beno ke kubungwana beno ke kuzimana betu me kutelama mutinu tatanza me kulwengisa mutinu bankoko me kulwengisa betu na kubika ve bantu kuvelisa beto mutinu yai tala batata betu me kubuta beto happy bao bobi yai na isi ya ntoto bwana me kubongoma jamais ya me kubongoma kaka ni bao na kimfumu kaka ni bao ba mbulumbulu kaka ni bao na bisika nyonso mbongo kena kubasika na bantoto busino kena kubasika kasi mbongo kena kutala na ve na bamfumu ntoto yai wapi mutindu ya diamu yai kasi ngeke kuna ntone ya mukongo ngeke tubla beto la republique tubla beto mutindu yai mais ça va pas non beno intu kuna kutula babinyemu ya beno
na bainzo ya nzambi ya bao ya ba franc-maçonnerie baina kena kuvuna ba Kongo nkumbu ya beno na luvaku beno ke bantu ya impi ya mutindu beno nyonso zola kukuma na kati ya fédération beto nyonso zola kutuba ndinga mosi nzonzolo mosi kudiata na lutambi mosi na nzila mosi kasi beno ke kuna kukota kupasika kuvuna kukwiza cher compatriote beto kele ba compatriote ya beno ve beto kele ba matriote beno toko tuba jambo ya compatriote beno ke ba traite ba vendu beno ke na kuna nwana ki mvumo na kati ya république beno ke ba vendu mais beto ke dusa beno même beno ba ke tuba ba Congo beno ke tuba au république beto ke dusa beno beno ba mbulumbulu ya ntama au république beto ke dusa beno na kati ya kati no etala mambo ya fédération ya Congo samu yake jambo ya mvukulu ya beto na kati ya bantoto ya beto. Tangu mambo yake kubwa tangu bete kota na babime kukuba pongiani moske na mantwala que diriger les opérations militaires nyoso que diriger les opérations nyoso ya nettoyage pongiani moske na mantwala mukena kutuba yao na mantwala ya bazi bisika nyoso me kuluta mu me kutuba yao yavana na l'ONU yavana mantwala ya bwale bao ya Michael Jackson to bwale ba représentation diplomatique ya bao nyoso mu me kutuba yao na ngolo muke vanda mun mosi mfumu ya bazo opération donc salati mambo ya kwenda na ntwala msobolo kuvanda ve baina kuza kutula ba frein o ba kal baina tu beke zenga bao baintu ni mutino na yake van mugana kutondwa beno lutisa bizizi yai na ba Kongo nyoso spécialement na bantwenya ya ba Kongo sam nzonzolo ya mevanda sam na bantwenya ya ba Kongo mambo kengolo mambo ya ngudi ba Kongo kena kufuaka ba Kongo kena kubungwana bantoto ya bao kena kubungwana mukongo redi kanda ya mfumu nzambi ya mpungu enda bikave bantu ya kaka kuza kuveidisa bon mukanisa timuge suka nikuna konse kuna Salama Sport na l'après-midi na kokila peut-être na 22h ya heure ya Pompidou to ya heure ya Beto Bantoto betke vana na YouTube kaka banzonzolo na mfumu sa majesté tikezi nga ya ntete donc mukona Salama Sport beno bakula yake mambo ya ngudi yake mambo ya mvukulu batata ya betke na kutala mpasi bantwenya betke na kutala mpasi ba nyose kuna kakake ya mpasi mekansi mingi na bao kena kukona na kutelama mwana ya mukongo nyoso fana kusimba munduki ba mama ya bakongo nyoso betke pesa ba minduki yake vanda mukongo ke vanda armée jusqu'au don na kunwani na kitini ya bantoto ya lupango ya yandi contre ba mboshi betke landa ba na kati ya bantoto ya beto betke dusa ba nyoso zulu ke kubwave okemba Dominique tubaka yao mboshi ya mpamba yae mudaume ya mpamba yae ivoirien ya mpamba yae yani tubaka yake betme fona mpanga la zulu me kubwave no yani mkutuba yao no donc faut beno kubakula yao mbote renouvellement ya ba 5 ans ya ba vote ya mayuya ya kele mambo ya fédération ya Congo ve beno na kuna kota beno bambu ya mais betu kuna ku identifier ke beno tu kuna tubila betu bambu ya ba vote tango betu kota betu ke manisa beno yonso losi lo po ni mutindu na yake vanda ya yake dinu na disu mukongo fwenu vutuka na kutwalisa bantoto yani lutumunu ya yani fwana kuzangama na kati ya bantoto yani samuti mukongo kemanisa bitezo bansalulu ya satana ya kunwa bamenga kujia banzutu ya bantu ya kuna kujia ba matufi betike kuvutula lulendo ya mfumu nzambi ya mpungu mfumu ya luzolo mfumu ya bantu na kati ya bantoto ya yandi mutindu nzami pungu yani musike na kutuba yao ha? Matondo mingi tatanzami kubieka bankoko babieka mukongo ke kilemba nzau mukongo ke kokoko kongitari kokoko kongitari kongitari beno zimana ve beno kuiza na YouTube na 22h ya bantoto ya bakongo
mais il y a vendre à 16 heures, il y a heure, il y a Amérique, il y a Canada, il y a New York. Hein? Peut-être que vendre à la. Matondo mingi na ngwili wa mbote. Pankoko ya beto bakuzangama, peve tatame na kutuadisa. Kukota, faut être ferme en face de l'ennemi. On ne tergiverse pas. On ne doit jamais reculer. Il faut aller jusqu'au bout de la logique. Et l'objectif demeure, il faut abattre Sassou d'une drôle de manière, abattre ses enfants, toute sa famille, en public, son épouse et tout le monde, pour pouvoir libérer les terres sacrées Congo. Matondo la Nguliambote. Ye, abuo, abupia. Matondo. Moutin bete tubaka, yaba colère vert, kakia bansan. Matondo. Tatanzami kubieka bankoko babieka.